nyon be kemane
Luar kenaran menaresti ade dia Langkesari rumah kangen beli tekeneng dewa pan suwe beli nenten persida alilo cito iki maling pakewan ngireng adi dia Langkesari Dewa di tiang mas dewek panjang iringan sekali atur meliatur ore wawu samangkan sir Prabu Lasem Berasa bagio beparayang alilo cito maling tigit ngang semono sedang alang mariang paseban bermasuk sir Prabu Lasem ayo bagi mariang redaya hadir dia Langkesari dewa puniki titiang merasa lega-lega
Duaning presida mangke titiang malila cito ini kimaring paseban. Uduh ade nampakin beli ade. Dunia biru gagar manyang melo aduh ade nampakan ade beli merasa lega wow presiden hari wow samangkana sirod parabulas tembuang Mangkesari di prayo lega di kimaring paseban. Udah ade nampakang ade nampakang mereka ngatan lari ambil aduh adi sampunang adi mulai ngiring balik kasmaran sirat diwalang kesarian muang berabal udah adi sampunang adi Melayu adi dampekin anakin dia belum Wareke maras legan yang mana tekakang isi gelan merasa liang lega kena beli tekakang isi ori wau samangkana sirok diah Langkesari memengos tumuning Melayu udah ade diah Langkesari ngudah hati Melayu ngalahin anaknya buka beli dan presiden beli peragaan iri-kiring paseban hari wawu samakan menangis sirah Prabu Lasap ade dia Langkesari lasio las ati adi ninggal anake buka beli ori wau samangsaru sira Prabu Lasep amangenangan higrambaring semono adi beli pakal nut pemargini dewa nih ring hijau dewa pacang tuut beli mapan beli satyo tekening dewa
singonando anu dikuang kesiti pada lakan nangan-nangan nilang sang surah mereka mangkano sira Prabu Lasembi Prayana nut pemargin sira Yadi udah ade dia langkesan beli pacang nut pemargin Yadi ringkinya jeladi beli pacang mungkin mangan-angan sira Prabu Lasem angayuniken sira Adidyah Langkesari udah ade dong jantos anake beli pajang nut pemargin Yadi berikut jantos beli Aldi menangis sira Prabu tanpa presiden nutan ya panon gitu jantos anake buka beliadi mangkano sira Prabu Lasem Bramantya Prayana sira Diah Langkesari apon Diah Langkesari mangke metemahan medadi guru bola
Ori wawu samangkano siruna guru aku mijil maske ngabarane. Gitu Prabu Lasem. Yan kita perwira iki sira guru agung. Ibrayo perang tanding ngelawan sira kudu. Wawu samangkana sira Prabu Lasem mamnoaken sira Garuda Agung. Gitu Garuda. Yan kita perwira, yan kita pinatu siluman. Iki sira Prabu Lasem dipraya perang tanding. Kita Prabu Lasem makin tandang dosan kita. Yatna kita, yatna. Yang sirah kita. Sira perang tanding mereka. Prabu Lasem muangke tonang dosan gitu. Wajah pijah kita bakal.
Samakan sira guru nuwakung melayu begitu makin candang-candang dosaku yan kita suku perwira niki sira Prabu Lasem diprayo mau perang tanding samangkana sira Prabu Lasem merasa lega melakukan mapan sira mesah sira guru agung sampun melayu peking peseban Wawu sira sang guru agung metilar saking peseban kagiat hane sira diah langkesan aduh Medon tiang sareng samien menawi kirang langkung atur titiang
tias gang pengampuran tiang kalang yang nunas mapamer